jereret sep sep. Mantas loh, Jo. Jangan dulu senam nyantos sebetulnya nyana jadi anjing gitu. Ini sinambi nyantos semetune sane tiosan bergabung. Ya Ibu Swasti Prapto niki, Ibu Titiang, Ibu Titiang ring kampus, Ibu Kaprodi, Ibu Komang Putri Diari. Kalau semeton Titiang Senelianan dan sama sampun bergabung. Pak Krisna Hoki kan ya, Rahajang. Oh, Adek Bayu ya, bukan Adek Bayu ya. Nggih, sinambi nyantos semetune sane tiosan sedereng ngelantur niki titiang jadi mataken dendung ini tik mis niki mangga nenten mis ngelantur genten. Naki suaran titiang jelas genten, sampun jelas naki dereng niki. Rajang sore semeton sinareng sami. Oh, kenten nggih, Bu. Tadi suaranya agak kecil niki nggih. Nggih nggih, yang ten pakai niki manten pun. Inggih. Ratu Dedane daler semeton titiang sinareng sami. Pri kenjekan sore sekali mangkin titiang jagi ngelaksanayang bedah buku genten. Matur suksumeping banget majang ring suara saking Bali sampun mapice galah majang ring pedayokan titiang untuk melajahang dewek genten. Melajah lebih mengenal genten tekening kesusastraan Bali. Wiwiripun wenten kesusastraan Bali tradisional miwah kesusastraan Bali modern gitu. Pri kenjekan sane mangkin titiang jagi membedah buku genten silih sinunggil kesusastraan Bali modern sane merupa novel berbahasa Bali. Novel puniki kekawi oleh Bapak Inyoman Mande Sugre taler nunas lugre niki Bapak Inyoman Mande riantukan ring sore sekali mangkin titiang jagi nyelehin genten membedah ngenene nindik novel puniki sane memude tresnane leket ring Danau Batur. Sedereng ngelantur ten lali titiang angayu bagia majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa melarapan untuk
nguncarang pengastung-kare. Om Swastiastu. Inggih rahajeng rawuh majeng ring Ratu Idodane miwah semeton titiang ring Facebook sanes sampun miar sayang siaran langsung puniki ngenten. Mangde nenten suwe ngelantur, mangde nenten lami taler niki ring sejeroning membedah novel taler lumayan nggih. Riantukan banyak yang harus disampaikan kita. Langsung saja ngenene nindek novel puniki memurde tresnane leket ring Danau Batur nganggen basa Bali kekawi oleh Bapak Inyoman Mande. Novel puniki kamedalang oleh Pondok Tebaudu dan ring Warse kalih tali 15. Novel puniki pinake pikoleh kriya sastra saking Bapak Inyoman Mande sane keping 6. Novel puniki meduwe tebal halaman 100 kalih dasa kaca utawi halaman. Sedereng ngelantur titiang jagi nyobiahang ini nindik sinopsis saking novel tresnane leket ring Danau Batur. Riantukan sedereng membedah ke hal yang lebih jauh genten. Titiang sobiahang dumun ngenene nindik sinopsis novel tresnane leket ring Danau Batur. Yening majang ringsang sane seneng ngenene nindik kesusastraan Bali modern pastikan enten asing malih ngenene nindik kawintenan novel puniki. Nanging mangde jenar genten mangde sami uning ngenene nindik pemargin carita ngenene nindik cerita puniki titiang sobiahang ngenene nindik sinopsisnya nih. Inggih rahajeng rawuh niki sukseme aji genten. Pasti ke semangat niki genten. Nggih, langsung ke sinopsis. Kecaritayang wayan Ariane anak terune saking desa Lodukang. Keangkat dados guru SD ring desa Kedisan. Sedak dina anu ipun sampun ngantosang bis sanes saking Batu Bulan lakar nuju ke tongosne ngajahin. Sahe sampun mebekel prabot sekadi kompor, panci, miwah piranti sane tiosan. Di tengah montor bis ipun kari inget tekening unduk kapegatin oleh tunangan ipun sane mewaste Untari. Sing merasa pejalan ipune sampun ngedohang. Di desa Kedisan tongos ipun ngajahin ipun jagi kaicen genah nongos ring umah nyane Pak Waka. Pak Waka wantah kepala sekolah SD Kedisan. Genah ipun ngajahin. Kecarita pemargin ipune sampun rawuh ring desa Kedisan. Ipun raris nuju ke umah Pak Waka. Irike raris kesambut becik oleh makasami keluarga Pak Waka. Mejalaran antuk rasa menyama sane kerasayang punika sane ngawinang ipun gelis uning ring parindikan sane wenten ring kulawarga miwah raket ring desa Kedisan. Pak Waka meduwe pianak sane paling kelih mewaste Putu Wira sane serahine-rahine meduwe geginan ngarit miwah mancing puniki raris sane ngajahin wayan Ariane hidup ring desa sane tuah wenten abian kol miwah danu punika. Sedak dina anu Putu Wira sareng wayan Ariane luas mancing ring danune. Yadiastun ka pertama mancing nanging wayan Ariane sampun tatas mancing sekadi anake sane wenten ring desa Kedisan. Sane mangkin keceritayang sampun nepenin rahine ka pertama ipun ring SD Kedisan. Semengan pesan ipun sampun manjus mawinan ipun lek yening kasep ke sekolah. Mawinan rahine punika ipun ka pertama pacang ngajahin. Semeng ipun sampun usan manjus, terus sampun sayage mapengangge. Nanging ipun kelangen mawinan, irike Pak Waka sampun dumunan sayage mapengangge. Miribang
anteng-anteng anak di desa yening pacang mas sekolah. Gitu masih putu wira sampun sayaga pacang ngeranjing ke sekolah. Ipun lantas nuju ring genah peratengan nyarengin keluarga Pak Waka. Irike ipun sambil mebebaosan indek kawontenan sekolah ring desa Kedisan. Sesampune usan ngajeng, ipun sareng Pak Waka margi ke sekolah, genah ipun ngajahin. Kale sampun rawuh ring sekolah, taler sampun rawuh, semeton guru-guru sane ngajahin rike. Ring sekolah wayan Ariane kesambut oleh guru-guru sane wenten derike. Guru-guru punika mewaste Nyoman Watre, Gusti Made Renes, Made Regug sane sakesiki nyihnayang raga sareng wayan Ariane. Saha mebebaosan inggian asal usulipun. Kala punika kelaksanayang upacara bendera. Nah ring galah punika wayan Ariane taler kekenalang ring sisiane sami. Kecarite sane mangkin wayan Ariane kejudi dados guru wali kelas 4. Ipun sane merasa nembe ngajahin raris nunas bimbingan ring guru-guru makasami rikala ngajahin. Yan Ariane negak ring kursi ipun raris ngamedasang wacen inggian absen sisye sane pacang ngaajahin malih jebos. Mawinan sampun jam ngajahin ipun ngeraris ngambil buku miwah absen tur memargi ke ruang kelas 4. Sedaweg ipun ngeranjing maka sami sisiane ngadeg tur maosang rahajeng semeng sinarengan. Antuk manah sane kantun runtak ipun ngadeg ring arep kelas saha nyihnayang raga tur ngabsen maka sami sisiane maka sami. Sesampune sami uning pepelajahan raris kelanturang ngantos bel mengasune memunyi. Ring kelas punika wenten sisye sane mewaste Luhwati. Luhwati puniki medue mbok sane sampun kasub ring desa Kedisan. Antuk kawikananyane ngigel. Antuk kawikanan punika sampun pulih ngigel ke Jakarta. Ngejalaran antuk orti sane kepiragi ipun saking keramane kedaut manah ipun jagi mekenalan sareng mbok ipun Luhwati. Sedak dina anu putu arte ngajakin wayan Ariane mancing ring danune. Ngelantur manjus ring toya bungkah. Rikala manjus ring toya bungkah puniki lantas ipun kecunduk sareng Luhwati. Sareng mbok ipune Luh Suwarti. Tuah pregine legong sane kasub ring desa Kedisan. Wayan Ariane kelangen ngaksi kejegegan anak istri punika. Irike raris sang mekekalih mekenalan tur rasa tresna tumbuh ring wayan Ariane. Menjalaran antuk pertemuan punika wayan Ariane sekadi kedudut manahipun mangde rasa tresnane preside kerasayang tur keuningin oleh Luh Suwarti. Ampehan angin danune ngesirsir raris setate ngelingang tur nundunin rasa tresna wayan Ariane ring Luh Suwarti. Nampekin odalan ring pura dalem pingit wayan Ariane miragi orti yening bajang-bajang desa Kedisan jagi muruk ngigel ring Balai Banjar. Wayan Ariane medue manah pacang nonton ke Balai Banjar. Mangde preside ketemu sareng Luh Suwarti. Sesampune ring Balai Banjar, wayan Ariane nonton Luh Suwarti ngigel, lemuh meegolan sane ngawinang nundun rasa tresnane punika. Saking doh ipun nonton Luh Suwarti ngigel. Nanging kala punika wenten anak trune sane demen memunyah, sane ngaduk-ngaduk. Mereka sane muaste Gede Koyogan. Gede Koyogan trune sane sombong nyapa kadi aku sampun merasa sekadi bos ring desa Kedisan. Nanging maka sami truni irike sampun uning ring parisolah Gede Koyogan sane ngawinang nenten wenten anak sane naenin mesawitra sareng ipun.
ya diastun keaduk oleh Iko Yogan nenten jeung ngawinang wayan Ariane mebalik kuri irike seusan mauruk ngigel luh Suwarti lan wayan Ariane mebebaosan aja bos. Wayan Ariane nguningayang indik kawikanan luh Suwarti ngigel. Luh Suwarti nampi antuk kenyem manis nyane. Santukan sampun wengi ipun budal. Antuk pertemuan punike rasa tresnane sayan tumbuh tur lekat ring Danau Batur. Inggih nike akidik ngenini nindik sinopsis saking novel tresnane lekat ring Danau Batur sane kekawi oleh Bapak Inyoman Mande. Sedereng ngelantur minabang titiang lali genten nyih nayang pedewekan nyih nayang angge genten mangde nenten ngelantur niki genten lugrayang titiang nyih nayang angge wastan titiang Made Sunariana titiang saking Desa Pengulon mangkin kari kuliah ring Stah Negeri Empu Putran Singaraja ngambil program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali. Sukseme dahat aturang titiang majang ring semeton sinarang sami riantukan sampun ledang miar sayang nene nindik bedah buku dinani mangkin. Wenten sane jagi sobiahang titiang ngenene nindik bedah buku puniki iwau sampun katurang titiang ngenene nindik sinopsis saking novel tresnane lekat ring Danau Batur. Male jebos titiang jagi ngunggahang ngenene nindik struktur naratif miwah kasukseman sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur puniki. Nggih. Lanturang titiang sane mangkin titiang jagi nyelehin ngenene nindik struktur naratif sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Nggih. Struktur naratif novel tresnane lekat ring Danau Batur sane jagi katlatarang inggih punika ngenene nindik kapertama insiden, keping kalih alur utawi plot, keping 3 tokoh utawi penokohan, keping 4 latar utawi setting, keping 5 tema miwah maka penguntat nike pitekat kinten. Sanike wau lanturang titiang ke kasukseman sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Inggih kapertama ngenene nindik insiden. Pastike Ratu Dedane sampun uning ngenene nindik napi nike insiden genten yeneng insiden inggih punika parindikan sane ngewangun novel utamanipun novel tresnane lekat ring Danau Batur. Insiden punika kewangun antuk pah-pahan parindikan ngawit saking perkenalan nyantos ring pamuput parindikan ring novel puniki. Novel puniki kewangun antuk roras insiden utawi parindikan sane panggihin titiang rikale ngelaksanayan seselah majang ring novel puniki. Minekadi ini insiden kapertama keceritayang indik wayan Ariane trune saking Desa Lotukang ngantosang pemargin bis uli Batu Bulan ke Kintemani pacang nuju ke Desa Kedisan. Nah parindikan puniki preside kecih nayang ring pahan cerita sane wenten ring kace nomor 3 ring buku novel tresnane lekat ring Danau Batur. Sekadi puniki wayan Ariane anak trune uli Desa Lotukang sade semengan sugeng ngantosang montor sane bakal ke Singaraja uli Batu Bulan ke Kintemani enten. Ngelantur sane keping kalih keceritayang indik parindikan wayan Ariane sampun rawuh ring Desa Kedisan tur kaicen medunungan ring umah Pak Waka. Pak sekadi sane sampun sobihang titiang ring sinopsis Pak Waka niki wantah kepala sekolah SD Kedisan tongos wayan Ariane pacang ngajain. Irike wayan Ariane ketampi becik oleh keluarga Pak Waka. Bu Waka miwah pianak-pianaknya nih dan sane girang lan dab-dab nyambut wayan Ariane. Wayan Ariane kaicen kamar genahipun sirep. Selanturnya nih ring insiden utawi parindikan sane keping 3 keceritayang indik parindikan wayan Ariane sane pacang ngawitin ngajahin sekolah dasar ring Desa Kedisan.
pinake guru sane anyar. Wayan Aryane kantun asing tekening kawentenan sekolahe miwah murid-muride. Ring rahine punika Wayan Aryane taler kekenalang ring semeton-semeton guru miwah muride sami. Para semeton guru nyambut becik sepengrauh Wayan Aryane. Mawinan guru ring SD punika wantah petang diri genten akidik. Ring SD Kedisan Wayan Aryane pacang ngajahin ring kelas 4. Tur ring rahina kapertama ipun ngawit ngajahin ring kelas 4 genten. Selanturnyane ngenini nindik parindikan sane keping 4 keceritayang duk Wayan Aryane wusan ngajain ngelantur nuju ke kamarne pacang mesari gitu. Rikala bengong pedidi di kamarne ipun inget teken Untari. Untari nike tunangan ibune sane bidan tur ngingetang unduk kapegatin oleh Untari. Mawinan wenten anak lian sane sugih demen teken ipun. Punike sane ngawinang Wayan Aryane bengong mepangenan gitu. Selanturnyane parindikan sane keping 5 keceritayang rikale Wayan Aryane keajakin memancing oleh Putu Wira ring danune. Putu Wira puniki inggih punike okan Bapak Waka niki genten kepala sekolah sane wenten ring SD Kedisan gitu. Putu Wira ngajakin mancing lantur mesiram ring toya bungkah. Nah rikala memancing kesarengin oleh timpalnyane Putu Wira sane muaste Made Wirte. Made Wirte wantah anak sane putus sekolah. Nenten mresidayang mas sekolah mawinan bapane pune sampun mati tur mangkin nenten mresidayang mas sekolah. Selanturnyane ring parindikan sane kaping 6 keceritayang Wayan Aryane manjus ring toya bungkah ipun manjus kesarengin oleh Putu Wira miwah timpalnyane sane muaste Made Wirte. Ipun seneng pisan manjus derike mawinan nembe manjus ring telagane sane yehne panes. Rikala usan manjus Wayan Aryane kecunduk ring sisianyane sane muaste Made Warti. Made Warti wantah arenipun Luh Suwarti anak Luh Jegeg sane ngulangunin keneh nyane. Kalau punike Wayan Aryane nyingak kejegegan anak istri punike. Rasa punike saya nundunin tresnane sane tumbuh ring ati Wayan Aryane. Ngawit saking parindikan punike Wayan Aryane meled mangde preside cuma temu wirase ring anak istri punike. Ngelantur ring paletan parindikan sane keping 7 keceritayang parindikan Wayan Aryane sampun nepinin rahine sane keping kalih dados guru ring SD Kedisan. Ring rahine punike ipun kasep bangun ya diastun wau jam 5:30 Wayan Aryane sampun merasa kasep mawinan keceritayang sane mangkin Wayan Aryane sampun meratengan pedidi. Mawinan kasep bangun ipun ngenggalang meratengan. Putu Wira okan Pak Waka nyarengin nulungin ipun menggarapan ring semenge punike. Ring rahinane punike Wayan Aryane sampun tatas pesan ngajahin. Para sisya taler merasa senang antuk pepelajaran sane kaicen oleh guru anyar punike. Selanturnyane ring parindikan utawi insiden sane keping kudus keceritayang parindikan rikale Wayan Aryane lunga mancing sekadi biasanya sareng Putu Wira. Rikale ipun mancing ngelantur rauh anak Luh sane nyape ipun risedak mancing. Anake Luh punike nenten je tios wantah Made Warti murid ipune. Nanging boyo je unduk ketemu sareng muridne I Made Warti puniki sane kesaratang. Mawinan Luh Suwarti sane nyarengin Made Warti. Kala punike Wayan Aryane preside metemu sareng Luh Suwarti. Tur nyihnayang raga. Mapi-mapi ipun dot makenalan sareng anake istri punike.
Rikala mebebaosan punika seledetan penyingakanipun metemu. Rasa tresna ring hati wayan Aryana sayan tumbuh sekadi nusuk-nusuk hati ibune gitu. Selanturnyane ring parindikan sane keping sia keceritayang indik parindikan wayan Aryana lunga ke Balai Banjar jagi nonton trune-trune irike melajah ngigel. Rasa meled ke Balai Banjar mawinan Loh Suwarti sane nyarengin irike muruk ngigel. Sinambi nyantos anak muruk ngigel. Wayan Aryana negak ring dagang kopine. Saha mebebaosan ring trune desane. Selanturnyane ring insiden sane keping dase keceritayang wenten anak trune sane nyapu kadi aku. Rauh tur maparisolah dengkak dengkik sekadi bos kan. Trune rike maosang yening anak sane wau rauh punika wantah gede koyogan. Trune sane sampun kasub parisolah nyane sane angkuh. Wayan Aryana nenten je merasa ajerih ring trune punika. Duaning ipun sampun poleh orti indik parisolah gede koyogan serahine-rahine ring desa Inucap. Selanturnyane parindikan sane keping 11. Kecaritayang indik rikale bajang-bajang desane ngawitin muruk ngigel. Wayan Aryana nonton pregine punika ngigel. Wayan Aryana memaling nyeledet Loh Suwarti sane ngigel tur Loh Suwarti wantah makenyem nampi. Seledetan punika saya nundun rasa tresna wayan Aryana. Nanging sesampune usan ngigel panyembrame gede koyogan nampekin para pregine. Nanging bajang-bajangi mekejang ngejohin. Mawinan asa punika gede koyogan berangti tur memunyi kasar. Wayan Aryana wantah noleh tur mekengan pedidi antuk parindikan punika. Loh Suwarti raris nampekin memenyane mawinan ketampekin oleh gede koyogan. Nah ngelantur ring parindikan sane pinih untat sane keping roras keceritayang parindikan wayan Aryana miwah Loh Suwarti metemu usan pare preginane muruk ngigel. Irike sang makekalih metemu wirasa tur mebebaosan. Wayan Aryana muji saha ngajum igelan Loh Suwarti. Nanging wengine kala punika ngalangin petemon sang makekalih. Sane ngawinang Loh Suwarti budal. Mawinan sampun kejantos oleh memenyane. Nanging rikala Loh Suwarti pacang muali liman nyani mekaplug sareng liman wayan Aryana. Irike rasa tresnane sayan tumbuh. Wayan Aryana bengong ngenehang indiki sane ngawinang manah nyane mebunga-bunga. Tresnane sane kerasayang ngancan leket ring sisin Danau Bature. Punika ngenene nindik insiden utawi parindikan ring novel tresnane leket ring Danau Batur kewangun antuk roras insiden utawi parindikan. Selanturnyane alur kinten. Alur inggih punika sinamian parindikan sane mepaiketan tur wenten ring sejeroning cerita. Yening maosa ngenene nindik novel tresnane leket ring Danau Batur nike titiang selehin medasar antuk pendapat Nurgiantoro kinten ring buku sane memurde teori pengkajian fiksi warse kalih tali sane kamedalang ring Gajah Mada University Press. Dane maosang ngenene nindik dudonan alur punika sane kekawitan antuk tahap situation, tahap generasi substance, tahap rising action, miwah tahap klimaks kinten. Saha sane pinih untat muaste tahap denouement.
Medasar untuk pendapat Nurgiantoro punika nika anggen titiang titi pengancan membedah alur seni wenten ring novel puniki kinten. Manut ring analisis alur ring novel puniki, alur novel tresnane leket ring Danau Batur kekawitan antuk tahap situation. Tahap situation nyihnayang indik pengenalan kawentenan tokoh, latar pinake pengawit cerita. Ring novel puniki kekawitan antuk nyihnayang tokoh sani muaste Wayan Aryana. Sani ngantosang bis sani saking Batu Bulan nuju ke Singaraja. Ipun keangkat dados guru ring SD Kedisan. Ike rumasuk ring tahap situation. Selanturnya nih kelanturang antuk tahap generating circumstance. Inggih punika pengawit saking parindikan sane ngawinang pikobat sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Keceritayang Wayan Aryana miwah Putuwira lunga mancing ring danune. Tur mesiram kedoya bungkah sane kesarengin oleh Made Wirte. Rikala mesiram ring doya bungkah, Wayan Aryana kecunduk sareng Made Warti muridipun. Irike Wayan Aryana miwah Made Warti mebebaosan indik tujone rawuh mriki. Raris Made Aryana kecunduk ring Loh Suwarti. Sane kalau punika nuju ngelaksanayang otonan. Kecingak raris Loh Suwarti mesiram ring pekayahane. Ngawit pertemuan punika manah Wayan Aryana kadi kedaut jatuh tresna ring Loh Suwarti. Yadiastun during poleh matemu tur nayang raga. Indike punika presida kecih nayang saking pahan cerita sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur kaca 6-6 sekadi puniki. Rikala ngelintangin telaga yeh panas sane rame punika ipun maimpas ring murene Madewati. Ipun tengkejut riantukan anak punika wantah Aden Loh Suwarti. Rahajeng sore Pak, anak istri alit punika nyapa. Rahajeng sore, dadi dini mandos sarang mbok tiang pesaut anak punika polos. Dadi tumben mandos mai metakon kudu ring anake Loh punika. Rahine puniki otonan mbok tiangi. Oton aja bos Yan Aryana ngaksi. Loh Suwarti sedang mandos ring genah mandos punika. Aduh jegegne bindan mulih malih mataken Yan Aryana. Malih jebos Pak sarang keluarga titiang. Kinten sane ngambarang ngenene nindik pengawit saking pikobat sane jagi wenten kan sane. Selanturnya nih ngelantur ring pahan racing action. Ring racing action keceritayang parindikan rikala Wayan Aryana lunga mancing sekali biasanya sareng Putuwira. Rikala ipun mancing ngelantur rawuh anak Loh sane nyapa ipun risedak mancing. Anake Loh punika wantah Madewati murid ipune. Nanging boyo je unduk ketemu sareng murid nyane sane muaste Madewati puniki sane kesaratang mawinan Loh Suwarti sane nyarengin Madewati. Kala punika Wayan Aryana presida metemu sareng Loh Suwarti. Tur nyihnayang raga mapi-mapi ipun dot makenalan sareng anak istri punika. Rikala mebebaosan punika sedetan penyingakanipun metemu. Rasa tresna ring hati Wayan Aryana sayan tumbuh sekadi nusuk-nusuk atenipun sane katun mebunga-bunga. Selanturnya ini kelanturang antuk tahap klimaks. Ring pahan klimaks puniki kecaritayang parindikan rikala Wayan Aryana nonton Loh Suwarti mauruk ngigel legong ring Bale Banjar. Rikala bajang-bajang desane ngawitin mauruk ngigel, Wayan Aryana nonton pregine sane latihan ngigel inucap. Wayan Aryana memaling ledet Loh Suwarti sane ngigel. Tur Loh Suwarti wantah mekenyem nampi.
Sledetane punika saya nundun rasa tresnane wayan Aryane. Nanging sesampune wusan ngigel panyembrame, gede koyogan nampekin para pregine ipun. Lantur para pregine punika sami ngejohin mawinan asa punika, gede koyogan berangti tur memunyi kasar. Wayan Aryane wantah noleh tur mekengan pedidi anduk parindikan punika. Loh Suwarti raris nampekin memenyane mawinan ketampekin oleh gede koyogan. Parindikan punika preside ke keunggahang ring carite sekadi mungkin di tiang wacen pahan cerita sane ngambarang parindikan punika. Gede koyogan ngenampekin bajang-bajang punika. Tur rikala ipun jaga metaken, bajang-bajang punika digelis megedi. Nyai, sombong sajan nangkik gede koyogan. Yan Aryane kedek ring manah ipun ngaksi. Makang anak bajang-bajang nangkik buka entung. Utawi mulai dilemane nyapa kadi aku. Loh Suwarti ngenampekin anak istri menawi memenyane riantuk mesip pisan gobane dan yeneng sane wenten ring carite. Selanturnyane ring tahap denaumen. Ring pahan denaumen puniki nyeritayang parindikan rikale keceritayang. Rikale wayan Aryane miwah Loh Suwarti metemu wusan pada preginane muruk ngigel. Irike sang makekalih metemu wirase tur bebaosan. Wayan Aryane muji saha ngajum igelan Loh Suwarti. Nanging wengine kala punika ngalangin pertemuan sang makekalih. Sane ngawinang Loh Suwarti budal. Punika kawinang riantukan Loh Suwarti sampun kejantos oleh memenyane. Nanging rikala Loh Suwarti pacang muwali, liman nyane mekaplug sareng liman wayan Aryane. Irike rasa tresne nyane sayan tumbuh. Wayan Aryane bengong ngenahang indike sane ngawinang manah nyane mebunga. Tresnane sane kerasayang ngansan leket ring sisi Danu Bature ngantos kawekas. Nike ngenene nindik alur sane ngewangun cerita ring novel tresnane leket ring Danu Batur. Manut dudonan alur sane sampun titiang unggahang iwau, preside kepolihang pemicutet inggih punika novel tresnane leket ring Danu Batur kewangun antuk alur maju mawinan keceritayang tatas ngawit pengawit ngantos pemuput. Alur novel tresnane punika kewangun antuk tahap situation, tahap generasi circumstance, racing action, tahap klimaks, miwah tahap denouement. Sekadi sane kabaosang oleh Nurgiantoro. Selanturnyane tokoh miwah penokohan. Ngenene nindik tokoh sane wenten ring novel tresnane leket ring Danu Batur. Tokoh utama ring novel tresnane leket ring Danu Batur puniki nenten jetios wantah wayan Aryane miwah Loh Suwarti. Mawinan ring novel puniki wayan Aryane miwah Loh Suwarti pinih akeh keceritayang. Pinih akeh keceritayang tur meduwe ius ring pemargin cerita. Parilaksana becik wayan Aryane sane pinah ke guru anyar ring desa Kedisan ngawinang ipun ketampi becik oleh semeton guru pada sisil miwah krama desane. Pinake guru wayan Aryane taler pinake guru sane profesional kan. Ya diastun ipun kangkat dados guru ring gunung. Doh saking reramanipun ngawitin kauripan ring genah sane asing ipun satya ngicen pengajah-ajah ring SD Kedisan. Wayan Aryane
taler kegambarang pinake trune sane mandiri. Yadiastun Pak Waka sampun ngicen ajengan ring ipun, nanging wayan Ariane maut sahe mangde preside dados anak sane mandiri genten antuk meratengan melianan ring keluarga Pak Waka. Selanturnya wenten Luh Suwarti. Ini nindik penokohan Luh Suwarti kegambarang pinake bajang desa sane medue paras ayu tur medue keperanyan ring sejeroning maigelan. Antuk punike Luh Suwarti keloktah ring desane pinake bajang desa sane medue paras ayu kesarengin antuk parilaksane sane becik. Yeneng baos sane wenten ring kerame akeh sane mausang nike bungan desa genten. Luh Suwarti keceritayang pinake anak istri sane polos tur patuh tekening reraman ipun. Pinake anak sane kantun bajang, Luh Suwarti taler kegambarang pinake anak istri sane saderane. Lianan ring punike Luh Suwarti taler kegambarang pinake anak istri sane kantun lek-lekan yening metemu sareng anak drune. Sejabe tokoh utama taler wenten tokoh sekunder. Manut napi sane keselehin ring buku novel tresnane lekar ring Danau Batur puniki wenten tokoh-tokoh sekunder sane kaunggahang ring cerita puniki. Mindekadi ka pertama Pak Waka. Pak Waka kegambarang pinake kepala sekolah ring SD Kedisan sane medue watak genten. Sane medue watak polos tur wicaksana. Pinake guru Pak Waka taler stateng ngicen bimbingan ring semeton guru bilih-bilih guru anyar ring sekolah. Lianan ring punike Pak Waka taler kegambarang anteng megarapan. Tokoh selanturnya wenten Bu Waka. Bu Waka kegambarang pianak anak sane ramah tur demen metetulungan ring anak lianan. Selanturnya wenten Putu Wira. Tokoh Putu Wira kegambarang pinake anak sane aktif, ramah, raket menyambut berayu. Demen metetulung tur anteng megarapan. Selanturnya wenten Kadek Rati. Tokoh Kadek Rati kegambarang pinake anak sane anteng megarapan, mepitulung teken reraman ipun. Selanturnya wenten Made Latri. Tokoh Made Latri kegambarang pinake dagang kopi sane bajang. Ipun medue parisolah becik, ramah tur duweg mebebaosan. Selanturnya wenten tokoh Luh Wati. Tokoh Luh Wati inggih punika wantah sisye Wayan Ariane. Taler pinake aren ipun Luh Suwarti. Luh Wati kegambarang pinake sisye sane ramah yening metemu ring gurun ipun. Selanturnya niki wenten sane nyapa kadi aku niki. Wenten Gede Koyogan. Tokoh Gede Koyogan kegambarang pianak trune sane demen memunyah, angkuh tur nyapa kadi aku. Di desa Kedisan Gede Koyogan sampun keloktah antuk parisolah ipun sane kaon punike. Nike ngenene nindek tokoh miwah penokohan sane wenten ring novel tresnane lekar ring Danau Batur. Selanturnya ngenene nindek latar lanturan titiang nyobiahang ngenene nindek latar sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Ring novel tresnane lekat ring Danau Batur puniki preside ketlatarang inggian latar sane wenten ring sejeroning novel puniki. Novel puniki akehan nganggen latar genah miwah latar waktu sane jagi ketlatarang. Nekadi ka pertama latar genah.
Latar genah sane preside keselihin ring Nobel tresnane lekat ring Danau Batur inggih punika kapertama ring desa Lor Tukang. Keping kalih ring tengah montor bis. Keping 3 ring omah Pak Waka. Keping 4 ring kamar Wayan Aryane. Keping 5 ring sekolah SD Kedisan. Keping 6 ring Danau Batur. Keping 7 ring Toya Panes sane wenten ring Toya Bungkah. Keping Kudus ring Bale Banjar. Nike maka penguntat ngenene nindek latar genah. Selanturnya nih wenten latar galah. Manut napi sane keselihin ring Nobel tresnane lekat ring Danau Batur. Taler wenten latar galah utawi latar dauh sane jagi ketelataran titiang sakesiki. Kapertama risedak semeng. Parindikan puniki preside kecingak saking pahan cerita sane wenten ring Nobel puniki kaca nomor 3 enten sekadi niki Wayan Aryane anak truna uli desa Lor Tukang sade semengan subeng andosa montor sane bakal ke Singaraja uli Batu Bulan lewat Kintemani. Nike nyih nayang latar dauh risedak semeng. Selanturnya nih rikale tengai punika kepolihang ring pahan cerita sane wenten ring Nobel puniki kaca petang dasa kalih sekali puniki. Tengai puniki usan ngajahin Yan Aryane sujatene ipun jaga nyakan nanging buwaka nombang depang subuh jani ede subuh nyakan apang dini bareng-bareng ngajeng Pak Waka. Selanturnya nih rikale sanje kecih nayang antuk pahan carita sane wenten ring kaca halaman 75 kinten sekali puniki. Rahajeng wengi Pak, rahajeng wengi punapi dingin nggih. Dingin banget Pak, mula masan dingin jani. Negak yan. Nai ngajeng apa adane. Baos Pak Waka tur ngenjuhang piring ring Yan Aryani sekali puniki. Manut latar sane sampun kawedar iwau kepolihang inggihan latar minekadi latar genah miwah latar galah utawi latar dauh. Latar genah wenten akutus minekadi ring desa Lor Tukang, ring montor bis, ring omah Pak Waka, ring kamar Wayan Aryane, ring sekolah SD Kedisan, ring Danau Batur, ring Toya Panes sane wenten ring Toya Bungkah, miwah maka penguntat ring Bale Banjar. Selanturnya ini inggian latar galah kekepah dados 4 inggih punika rikale semeng, rikale tengai, rikale sanje miwah rikale wengi. Selanturnya ini tema. Tema inggih punika untang bebaosan sane kaunggahang ring sejeroning karya sastra. Manut napi sane preside keselehin ring Nobel tresnane lekat ring Danau Batur. Tema saning kangkat ring Nobel puniki inggih punika rasa kapi tresnan. Indike punika preside kepolihang manut ring pemargin cerita sane nyaritayang indik rasa kapi tresnan Wayan Aryane sane pinake guru majeng ring Pregine Legong sane mewaste Luh Suwarti. Selanturnya nih maka penguntat niki ngenene nindek struktur naratif wonten amanat. Amanat inggih punika pitekat-pitekat sane kaunglahang majang ring para penguwacen kriya sastra utawi karya sastra sane mawit saking parindikan-parindikan sane wenten ring carita. Manut napi sane keselihin ring Nobel puniki wenten makudang-kudang pitekat sane preside keunggahang. Minekadi kapertama pinake jadme mangdene preside saling tulung ring anak lian. Pitekat punika kedasarin antuk parilaksana saking keluarga Pak Waka sane deben pisan mepitulung ring anak lian. Selanturnya nih amanat sane keping kalih
iraga mangde nenten nulat parisolah gede koyogan. Sane nyapu kadi aku mawinan akeh anak saneten seneng antukipun. Kewenten kalih amanat sane preside Titiang Polihang rikale nyelehin ngenini nindik silih sinunggil karya sastra Bali modern sane merupa novel berbahasa Bali puniki. Selanturnya nih Titiang jagi nyobihang ngenini nindik kesukseman sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Kasukseman inggih punika tegas sane kedasaren antuk wirase sane preside kepolihang ring sejeroning parindikan-parindikan. Mawinan maosang inggian kasukseman ring karya sastra, kasukseman sane jagi karerah inggih punika kasukseman sane wenten ring sejeroning karya sastra punika. Mungguing kasukseman sane wenten ring sejeroning novel tresnane lekat ring Danau Batur inggih punika wenten ketiga kenten. Kapertama wenten kasukseman susila, keping kalih kasukseman ketulus ikhlasan, miwah keping 3 kasukseman pendidikan. Sane pacang wadarang Titiang sakesiki. Kapertama kasukseman susila genten. Manut etimologi kruna susila mawit saking basa Sanskerta. Saking kruna su sane mategas becik utawi patut. Miwah sila sane maduwe tegas parilaksana. Manut ring kalih pahan kruna punika preside kepolihang inggian pamitegas kruna susila. Inggih punika parilaksana sane becik manut ring ajaran kedarman. Parindikan parilaksana susila preside kecingak saking silih sinunggil tokoh inggih punika keluarga Pak Waka sane demen pisan mapitulung ring anak lianan. Parindikan punika kecinayang ring pemargin cerita sane wenten ring kaca nomor 3 wenten. Sekadi puniki Pak Waka polos pesan lan dab-dab ngorahin ieu apange demen ngajahin di gunung. Lan ragane masih sangat mapitulung ieu. Sing je perlu ngalih tongos kos depang subuh ngoyong di rumah ragane. Anis sing joh uling sekolah. Karena masih sedang lunges sig ragane ada kamar kosong absen. Punapi patutne iraga dados jadme sumangnene preside saling asah asih asuh, saling tulung, sayan rumaket menyama beraya gitu. Nika sane Titiang preside Polihang ritat kala nyelehin indik kasukseman susila sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Selanturnya nih kasukseman sane keping kalih inggih punika kasukseman pendidikan. Kasukseman pendidikan inggih punika pahan sane membuat pisan majang ring para janani. Napi mawinan kenten, mawinan saking alit pemargin pendidikan punika sampun kepolihang tur kaicen rerame mangdene preside maduwe pianak sane suputra. Pendidikan sane wenten ring keluarga kebaos pinake pendidikan sane kapertama tur utama. Mawinan ring keluarga puniki para janane kapertama ngemolihang pengajah-ajah. Lianan ring keluarga taler wenten pendidikan sane kelaksanayang ring sekolah. Inggih punika genah keping kalih para janane ngemolihang pendidikan. Mata tujon mangde preside ngemolihang guna kaweruhan tur ngelimbakang pengajah-ajah ring keluarga ring sekolah. Sane keping 3 genah pendidikan punika ring para krama ring wewidangan nyane. Pendidikan ring krama puniki preside ngemolihang pengajah-ajah indik kaweruhan ring sejeroning sosial para kramane. Mausang indik pendidikan oleh guru punika guru nenten jelema duwe swadharma ngicen pengajah-ajah ring sekolah kemanten. Nanging ring luar sekolah daler maduwe swadharma ngicen pengajah-ajah
ring luar sekolah antuk parilaksana sane kemargiang oleh gurune puniki. Keabdiang mangde guru punika nenten jewantah profesional ring lingkup pendidikan formal ring kelas sane wonten ring sekolah. Bilih-bilih banget mapengabdin subangdene sang sane sampun dados guru preside mengaplikasikan genten parisolah sane becik ngicenen contoh ring kehidupan masyarakat. Parindikan sane sampun sobiahang titiang punika manut sekadi parilaksana sane sampun kemargiang oleh Wayan Aryani. Sane stade maut saha mangde meparilaksana sane becik ring kauripan serahine-rahine. Selanturnyane niki kasukseman ketulus ikhlasan. Nah niki sane pinih membuat ketulus ikhlasan inggih punika pemargin parilaksana sane nenten ngemanahang pikolih antuk napi sane sampun kelaksanayang. Mausang indik ketulus ikhlasan manut ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Preside keunggahang kasukseman indik ketulus ikhlasan ring sejeroning novel puniki. Meduwe pekaryan pinake guru mangdene ngemargiang tulus ikhlas rikale ngemargiang pekaryane punika. Ya diastun kegenahang ring desa doh saking rerame miwah ring genah sane asing. Guru mangdene preside meduwe rasa tulus ikhlas ring sajeroning sesuluhnyane. Mangdene nenten bot ngemargiang pekaryan punika. Sane ngawinang guru punika lali ring pekaryannyane ngicen pengajah-ajah. Kasukseman sekadi punika jenar ke Cinayang ring pahan cerita sane wenten ring novel tresnane leket ring Danau Batur. Kaca utawi halaman 73 sekadi puniki. Yan Aryane ngeranjing ke kamarne, ngambil buku pelajaran tur kebit-kebitange angge ngajahin benjang. Kewacen seken pesan mangde nenten kuciwe ring arepan kelase. Ipun state eling ring pebesan bapane tresnain geginan caine. Kenten piteket reramanipun. Sapunapi antukipun mangde makarya sane becik. Ya diastun ipun kegenahang ring desa sane doh saking kota. Parindikan punika nyinayang guru punika sampun meduwe sesuluh tulus ikhlas rikale ngelaksanayang pekaryane pinake guru. Nah, yening maosang indik guru niki titiang meduwe pitaken niki majang ring Ratu Widedane miwah semeton titiang ring Facebook genten piantukan lumun titiang boleh praktek mengajar genten ring sekolah menengah pertama genten iku wenten wacana sekali puniki. Yening paresisiane becik meparilaksana nganutin norma taler anteng miwah napi wastane duweg genten meduwe kewikanan pastike sane keajumang nika nenten je guru genten sane keajumang nika wantah reramanipun sekadi puniki pun wenten yening pepatah bahasa Indonesia kanggen pun ring kasus niki buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya genten. Oke. Yening sampun sisiane anteng wikan taler pradnyan genten pastike sampun wih yanu anak bapane pidan man juara 1 dugas nicene. Sing je bapane nak memene dua gentu metu sing memene nak pekane pidan man juara 1 dogen pastike kenten wenten bawa sekadi punika paradigma dados guru. Nah, mungkin kebalikannya ketika para sisya lempas tekening aja napi malih niki bilih-bilih blog genten pastike gurune pertama kali niki mesambat pi anu dije masuk nyeng ngajahin entu
adi bisa ya anu blog gitu beh pantes nak gurone metajen dogen kayak ini kenten. Nah nike yang tiang pikirkan sampai sekarang gentan dumun boleh wacana-wacana sekali punika mungkin tiang nah mang de wenten anggen tetimbang gentan wajang ring ide dane sinarang sami malih jebos urusan siaran langsung niki bisa dijawab di kolom komentar nggih napi nike memang benar sekali punika napi punapi genten nggih genten punika ampura niki agak ngelantur wau genten napi nanging nike wenten pai ketanyane tekening napi sane sampun unggahang titiang iwau genten nene nendek kasukseman dados guru inggih wantah sekadi punika ngenene nendek bedah buku ring rahinane mangkin nike titiang sampun ngunggahang ngenene nindek struktur naratif miwah kasukseman sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Titiang ngaturang suksema ping banget majang ring ide dane sareng sami sane kantun miar sayang siaran langsung titiang puniki genten. Titiang nunas gangrene sinampura pet prade niki iwang ritat kale titiang nyobiahang ngenene nindek novel puniki genten titiang wantah medasar bahan pongah genten mejumu mauruk genten ngewacen mangde kawentenan kesusastraan Bali punika nenten je punah genten mangde sayan lestari mangde sani kebawas para generasi milenial puniki sayan uning talet tresne tekening kasusastraan Bali utamanipun ngenene nindek kesusastraan Bali modern. Novel bahasa Bali tidak kalah menarik dengan novel bahasa Indonesia atau novel bahasa asing genten. Jalan ceritanya seru, tapi malih wenten nilai-nilai adiluhung kearifan lokal genten. Titiang wacen puniki sekadi terhipnotis genten. Ya diastun titiang dereng boleh uning ngenene nindek punapi gambaran langsung Danau Batur nike nanging risampuning wacen puniki titiang sekadi kedaut manah titiang ngemargiang kahuripan irike genten. Jadi menarik sekali untuk dibaca dan dibedah genten napi manten sane wenten ring novel tresnane lekat ring Danau Batur. Minabang sekadi punika Minabang sekali punika sane preside atur uning ayang titiang. Nggih, maka pemuput niki titiang megadre jebos genten majang ring sane sampun miar sayang siaran langsung titiang puniki. Utamanipun majang ring keluarga titiang ring dije kapuh mangkin mekarya taler medunungan suksema ping banget niki sampun miar sayang. Selanturnya nih majang ring semeton Mahapraba kampus Tah Negeri Empu Putraan Singaraja sane sampun state ngicien motivasi mangde titiang state mau sahe melajahang dewek genten nandurin karang awak taler niki wenten demisioner ketua BEM Mangku Suaryana Swastiastu beli mangku suksema ping banget niki sampun nyarengin. Nggih, wantah sekadi punika sane presida atur uning ayang titiang malih pisan titiang ngaturang suksema majang ring suara saking Bali sampun ngicen titiang melajahang dewek nyobiahang ngenene nindek novel tresnane lekat ring Danau Batur sane kekawi oleh Bapak Inyoman Mande. Maka pemuput atur titiang sindap antuk ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om. Suksema.